singo nojobya we abakyala balungi bangi bazalibwa mu Uganda sirabanga mulungi asinga gojobya mama wakulira enviiri ezakobwa wakulira amaaso wakulira oluyindo olw'ekiralo wakulira ebitama nfundenze yakulira ensingo ey'ebiseera Jobya yakulira ebbeere yakulira ekiwato mama abawala balungi bangi bazalibwa mu Uganda sirabanga mulungi asinga ono Jobya we Jobya we mama Jobya teri akusinga Jobya we mama Jobya teri akusinga teri nagende Bulaya nganonya teyakusinga uyo Mombasa mu Kenya teyakusinga Mozambique Angola nabuza teyakusinga wadde jjajja nayamanyi teyakusinga buzaleya nga kugambe teyakusinga wadde lila nayamanyi teyakusinga Kampala yonna bakukaba teyakusinga Jobya we mama Jobya teyakusinga obutambula obuleseno Jobya we sendayide mwana mama Jobya leliye teyakusinga Jobya we owayitirira Jobya we sendayide mwana mama Jobya leliye teyakusinga obutambula obuleseno Jobya we sendayide mwana mama Jobya leliye teyakusinga magola nayamanyi mama Jobya we
Joanna ya Mama Jovia Lilie Tega kusinga Sarah na ya manyi Jovia Jovia we Zenda ide mwana Mama Jovia. Yeah. Wololo, 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 wololo. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana wololo, 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 wololo. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Emere na fumba, ekachai na fumba, abana bonabika. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Segomba se segomba, abeita abepeyi, emonge gatamufeko. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Olugambo simuliko, yasanga munyayogera, ebyokubaligana bikowa. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Takina ze simukiina, kyayagala kyeŋŋamba, n'essente oyo yazikuuma. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana N'abaana yakuuma, leka kyayina fumba, n'abaana boonabika. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Segomba ze segomba, abeeyita abepeyi, n'emmonge nga tamufeeko. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Olugambo simuliko, yasanga byayogera, ebyokubaligana bikowa. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Abafumba mumpe ku ndulu, muluwe bamaama bange. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Abensenene mpe ku ndulu, muliwa muliwa. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Abenkima mumpe ku ndulu, eruwa kima ekimanga yekimanga yekima. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Abendisa mumpe ku ndulu, muliwa muliwa mwe. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Abenjabi mumpe ku ndulu, Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana abembogo mumpe ku ndulu. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Abolugaze mpe ku ndulu, lwandugwalwa katende. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Abetonge mumpe ku ndulu, emonge emonge. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Abenjefu mumpe ku ndulu, Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana abalangira mpe ku ndulu. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Abebusoga mpe ku ndulu, muluwe abebusoga. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Abesemene mpe ku ndulu, abesemena. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Abesengobi mpe ku ndulu, abesengobi. Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana Abemwamba mumpe ku ndulu, Funda no mominga sana ngalima, kaya diri sana emmere nafumba, ekakyayi nafumba, n'abaana boonabika. Funda no mominga sana
Zalima, Gayangiriza Udano Mubina Sana Gayima, Gayangiriza Thank you. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe.